Horas, selamat pagi Bapak Inang, nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suhur bui sisihana minasyam sogoton marhite rigapan siganupari. Paima ijalohita rigapan siganupari batta bani sogoton martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senaguri atas. Terima kasih ma isombah kun uhur nami hubamu. Bani bagal ni holongmu nadup yusehon ham ibagas pergulukan nan membahen boy tong hanai marguguh janah marmalas nyuhur ibagas pangarapan nami bani pergulmiton nami si kanupari bani nasuri pukahkan nami horja nami bani sobuton urasi ham hanami marhititun di nama pasingin asi ibagas sapentaron na humbamu hanami huma bapa mandalani guduh nami rosi makorjahun tanggung jawab nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colama nami rapakon tonggo nami amin. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rigapan siganupari bata sadarion Selasa tanggal 10 Oktober 2020 sada Aima tarsurat bani buku Rom bindu 15 ayat sada maka tahun tapi hita nag marguguin patut do manganju hagalekon ni nahurang gugu anjaha ulang marusuta sendiri ipindahi hita. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu haganupan do hita tene mangahapkon dong be hagalekonta adong kelemahan ta ibagas derita aima ase perlu hape isa dari hita janah ipardite hita huma ahadu nagabe hagalekon pakon hakurangan taai tapi adong do humani bani hasomantan nalegan halani hagalekon na dong ibagas diri ni ay gabilang terbahensi makorjahon nama dia malah gabe hagalekon ni ay do use na manguasai diri ni galek ibagas pambotoh galek ibagas hidup niuhur galek ibagas holong na kumbani na ibata ay maanggo ipawsih kita ma hagalekon ni hasomanta ay so na sinubot ni hatani na ibata arung-arung na marosak sonay age suluh na miloh ulang mamitor iponggolhon hita ulang mamitor itobi hita anggo adong hasomanta nagalek anggo adong hasomanta na marhahurangan na marosuh mangidah hahurangan ta na marosuh mangambati lakah ta janah lang marosuh bani hasonangan ta atape lang marosuh mangidah hamajuon ta marhitekon ni renungan siganupari bata ipaingat hubata ase ulang iitopi hita janah ulang imanfatkon hita huma hagalekon ni ay tapi maningon dosong na isobut hubata marhitehon ni hatani ni bata natar surat bani Rom bindu 15 ayat sadaon ase hita naguguin manganju hagalekon ni nahurang gugu totu ijon nasil sebuton aima sedo berarti hita setuju hubani hagalekon ni ay sedo berarti hita setuju hubani hakurangan ni ay tapi maningon itu gutugu hita do iya asiboy marbagal asiboy terbangun ibagas hidup ni hurni naibata ay maase porludo ipardiete hita marhiti hataon adong tol masih maningon perlu hita mapardiate hasomanta nagalek na perlobe aima ase ulang pitah
rosuh ta sandiri na ipindai hita. Totu anggo rosuh ta sandiri pendai hita haganupan halak do makorjahon na sunayai. Jana haganupan halak do marusuh makorjahon na sunayai. Tapi bani biak hakaristenon, bani prinsip hakaristenon, maningon sanggup jana maningon boydo hita maparnalang dirita marhitehon ni na ipindai hita ahado na boy pamalas uhur ni hasomanta nalegan. Ase lang boy hapin hita manja, halani lang ipuji hasoman hita, halani lang idukung hasoman hita, gabe lang ipardete hita hasoman nagalik ay. Hapini iya magigi mangidah kita halani hagalekon ni aido na manguasai dirita. Ase ulang manja hita ibagas gulug taon. Na paduahon na perlu ipardete hita marhitehon ni hata ni nebataon ay ma ase pindah hita ma aha nagabe malas nihur ni hasomanta. Totu mengindahi malas nihur ni hasomanta ijon sudah berarti setuju hita bani dosata, bani dosa-dosani. Artini ay langkap ini anggo isobut kita mengindahi malas nihur ni hasomanta sedo berarti tene ipargunahon hita ma hagalekon pakon kelemahan ni hasomanta ay ase gabi dihut mahumani hita rup merdosa pakonsi lang tene. Tapi mengindahi malas nihur ni hasomanta berarti dihut kita rap pakonsi laho membangun si janah laho manugunugusi ase lambin ididah tongon bahasa aha nagabe harosuh ni nebata janah aha nagabe dalam ni nebata laho membubaisi hubani hasangapon. Ase lang hapeni hapene habibason taay atap hamardekaon taay gabe mambahinita rap mardosa pakonsi janah na patuluhon maningon do ipindai hita aha nagabe dalam ni nebata laho manugu-nugu hasomanta ay ase labin marbagal ibagas sapor sayaon apa ibagas pangarapan. Ase na ipindai hita sa sitong ni langbe rosuh ta sandiri tapi rosuh ni hasomanta ay laho membangun hasadaon ta lau pajongjong kon tupuan ta, lau pajongjong kon parsaron taon. Ase marbagal ibaga solong ni Kristus, jana tetap mengindahi hamuliaon apa hasangapon ni naibata. Ase rup mahita pajongjong kon hasadaon taon, maronjolan ibagas hidup apa holong ni uhur ni Kristus. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu huban nami. Ibagas parguluhan nami. Jana ibereham guguh huban nami. Ase tarbayan hanami tongon. Manugu-nugu hasoman nami nagalek. Ase ulang irajay hagalekon ni. Tapi ase tongtong irajay hidup nihur apa holongmu. Janah boy hanami tongon Tuhan. Pajongjongkon hasadaon namar pakorhon janah pajongjongkon hasadaon na berdampak ase terbain hanami tongtong pasangapkon ham marhitehon ni guluh nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colam manami rapakon tonggo nami. Amin. Oras mabata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus selamat marhorja. Shalom.